que dans quelques instants, au nom de la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je vais, comme on dit, vous élever, vous remettre les insignes d'officier dans l'ordre des palmes académiques. Уважаеми господин Жечев, скъпи Георги, именно заради тази изключителна отдаденост на франкофонията, от името на министърката на националното образование и младежта, ще ви издигна в по-високата степен офицер на ордена Академична палма. Monsieur le professeur Georgi Djechev, au nom de Madame la ministre de l'Éducation et de la jeunesse, je vous remets les insignes d'officier dans l'ordre des palmes académiques. Cher Georgi, je vous invite à dire un petit mot si vous le souhaitez. Donc je vais me permettre de lire mon petit mot que j'ai préparé parce que je l'ai écrit dans un moment d'émotion et je ne voulais pas perdre le fil de ma pensée et de mes sentiments. Donc je l'ai écrit tout de suite et aujourd'hui je vais reproduire, j'espère, ces sentiments et cette émotion devant vous. Donc je suis particulièrement ému parce que mes professeurs du département d'études romanes, des lettres françaises à l'université de Sofia, ceux qui m'ont formé en tant que professeur, chercheur, linguiste, sont ici présents parmi nous et ils ont fait l'effort de se déplacer, de venir jusqu'ici. Ce sont les professeurs Atanasov, Tchaouchev, Beshkova, Draganova, qui ont été mes professeurs, et bien sûr Albena Vassileva, avec qui nous sommes aujourd'hui ensemble ici devant vous. Аз също ще кажа няколко думи, но ще чета. Подготвил съм си словото писмено, защото нещата, които бих искала да споделя с вас, са много вълнуващи за мен. Първо бих искал да благодаря за присъствието тук, едно присъствие, което е източник на особено вълнение за мен, на моите преподаватели, на моите учители, на тези, които ме създадоха и подготвиха като преподавател, като изследовател, като лингвист. Това са господин Атанасов, господин Чаушев, госпожа Бешкова, госпожа Драганова, разбира се, Албена Василева, с която сме тук заедно. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur de l'Institut français, madame la directrice adjointe de l'Institut, madame le vice-recteur de l'Université de Sofia, monsieur le vice-doyen de la faculté des lettres, chers collègues, chers représentants aussi des institutions qui êtes présents maintenant. Господин посланник, господин директор на Френски институт, госпожо заместник на Френски институт, представители на българските институции, скъпи колеги, скъпи приятели. Pour ce petit discours de remerciement, je me suis inspiré de la devise de l'ordre des palmes académiques, qui est un aphorisme attribué par Aristote au philosophe grec Héraclite d'Éphèse. Le soleil est nouveau chaque jour. След тези мои кратки благодарствени думи почерпих вдъхновение от девиза на ордена Академични палми. Един афоризъм, приписван от Аристотел на гръцкия философ Хераклит от Ефес. Слънцето е ново всеки ден. Un des jours où le soleil a été nouveau pour moi était celui de mon entrée au lycée Lamartine, représenté ici par Vera Lubenova. Un 15 septembre de la lointaine année 1976. Le bâtiment qui fait l'angle du boulevard Patriarche Shevcheny et de la rue Rakowski était mon lieu de découverte de la langue française.
bâtiment dans les salles de classe duquel je me suis laissé séduire par le charme des sonorités de cette langue, véhiculées par les voix des lecteurs français Josette Musard, Catherine Vitrac et Marc Monin, sonorités que j'ai pu décrire et analyser plus tard dans mon mémoire de fin d'études supérieures sous la direction de Michel Nikoff en 1988. Един от дните, в които слънцето беше ново за мен, бе този на постъпването ми в гимназия Ламартин, тук представена от Вяра Любенова, на 15 септември през далечната 1976 година. Сградата на ъгъла на Патриарх Евтимия Раковска беше мястото, където открих френския език. Сграда, в чието класни стаи се оставих да бъда съблазнен от очарованието на звуците на този език, предадени от гласовете на френските лектори Жозет Мюзар, Катрин Витрак и Марк Мона. Звуци, които успях да опиша и анализирам по-късно в дипломната си работа под ръководството на Мишел Ников през 1988. Un autre de ces jours était celui de mon entrée à l'université de Sofia, au département d'études romanes, dont j'ai eu l'honneur d'organiser la célébration, comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur l'ambassadeur, du centenaire au mois de mai 2023, après avoir rendu hommage à son fondateur, le professeur Thomas Tomov, l'année d'avant, à l'occasion du 130e anniversaire de sa naissance, avec un beau projet où j'étais à côté de ma collègue Vesela Genova, professeur de littérature française du Moyen-Âge jusqu'à l'époque classique, et de Malinka Velinova, titulaire d'un doctorat de la Sorbonne en histoire de la langue française, ainsi que de quelques-uns de nos brillants étudiants et étudiantes, dont Brianna Rakova, ici présente, première de la promotion de la faculté de lettres en 2022, dont je dirige en ce moment le mémoire de master sur l'enseignement bilingue, avec comme terrain d'enquête ce même lycée Lamartine où elle enseigne déjà. Друг подобен ден бе постъпването ми в Софийския университет в катедрата по романистика, честването на чиято 100 годишнина имах честта да организирам, както го припомни господин посланикът, през май 2023, след като предишната година бяхме отдали почет на нейния основател, професор Тома Томов, във връзка с 130 годишнината от рождението му, с красив проект, осъществен заедно с моята колега Весела Генова, професор по френска литература от средновековието до класическата епоха, и Малинка Велинова, доктор по история на френския език от Сорбонната, както и с някои от нашите блестящи студенти, като тук присъстващата Браяна Ракова, първа по успех за випуска 2022 в филологическия факултет, на която в момента съм научен ръководител на магистърската дипломна работа по билингвално обучение, включваща анкета на терен в същата тази гимназия Ламартин, където тя вече преподава. À l'association des professeurs de et en français de Bulgarie, j'ai succédé à son fondateur, le professeur Stoyan Atanassov, ici présent, qui m'a fait confiance en me proposant à l'Assemblée des professeurs de français, ces ambassadeurs et ambassadrices de la langue française en Bulgarie, qui ont accepté que je sois leur président au moment où l'association fêtait le 10e anniversaire de son existence. J'ai eu la chance d'avoir à mes côtés Rémi Yotova, actuellement directrice de l'enseignement et de l'apprentissage du français à l'Organisation internationale de la francophonie et responsable du Centre régional francophone pour l'Afrique à Djibouti. В Асоциацията на преподавателите по и на френски език наследих нейния основател, тук присъстващия професор Стоян Атанасов, който ми оказа доверието да ме предложи на Общото събрание на преподавателите по и на френски език, тези посланици на френския в България, които приеха да стана техен председател в момент, когато асоциацията отбелязваше 10 години от създаването си. Имах късмета да имам до себе си Рени Йотова,
която в момента е директор на дирекция преподаване и изучаване на френски език в Международната организация на франкофонията и ръководител на регионалния франкофонски център за Африка в Джибути. Un autre jour commençait pour moi avec le DEA, diplôme d'études approfondies, un diplôme qui n'existe plus avec la réforme des systèmes universitaires, mais qui préparait à l'époque la thèse de doctorat. Alors j'étais boursier du gouvernement français et à ce moment-là, j'ai été suivi par Pierre Ancrevet, à l'époque conseiller à Matignon du Premier ministre Michel Rocard. Още един нов ден за мен започна с обучението ми в Париж за получаване на диплома ДА. Тази диплома вече не съществува, но тогава тя подготвяше за изготвянето на докторска дисертация. Така през 1990-1991 година, като стипендиант на френското правителство, моето обучение премина под наблюдението на Пьер Анкреве, по това време съветник на министър-председателя Мишел Рокар в Матигnon. Le professeur Ancrevet s'est rendu à Pise en 1997 pour participer à mon jury de thèse, une thèse comparative entre le E-caduc ou schwa français et les fameux hier de la phonologie des langues slaves, comparaison qui est devenue crédible grâce à la notion de voyelle fantôme. Le schwa français, voyelle fantôme, a trouvé un horizon nouveau lors de mon séjour montréalais, quand j'ai découvert les sonorités de la francophonie nord-américaine à travers les corpus d'enregistrement de l'Université du Québec à Montréal, UQAM. Професор Анкреве дойде в Пиза през 1997 за да участва в комисията за дисертацията ми. Сравнително изследване на френското нямо или шва и известните ерове в фонологията на славянските езици. Съпоставка, която получи тежест благодарение на концепцията за призрачните гласни. Такава гласна е френското шва, чието нови измерения видях по време на престоя ми в Монреал, когато открих звучността на северноамериканската франкофония, благодарение на корпуса от записи в Квебекския университет. Les fantômes vocaliques se sont transformés par la suite en consonnes palatalisées, sujet de mon HDR en 2015, fantômes qui traversent 3 stades séculaires, première, deuxième et troisième palatalisation, aussi bien chez les Slaves que chez les peuples latins. Призрачните гласни в последствие се трансформират в палатализирани съгласни, предмет на моя хабилитационен труд през 2015 година. Призраци, които преминават през 3 вековни етапа – първа, втора и трета палатализация, както сред славяните, така и сред латинските народи. La sociolinguistique a été un nouveau soleil toujours différent, qui m'a été dévoilé dans le cadre des réseaux de chercheurs de l'Agence universitaire de la francophonie au début des années 2000. Réseaux qui m'ont permis de rencontrer un spécialiste de la francophonie et des langues créoles comme Robert Chaudonson, qui a quitté ce monde pendant la période de la pandémie du Covid sur son île natale de la Réunion, et comme Pierre Martinez, auteur de, entre autres, Didactique des langues étrangères pour la série Que sais-je des presses universitaires de France, avec qui j'ai découvert la Mauritanie en terre africaine, aux confins de l'arabophonie et de l'Afrique subsaharienne. Un jour encore nouveau, dont j'ai trouvé le prolongement au sein des études africaines, nouvelle licence de la faculté des lettres à Sofia depuis 2019, où j'assure un cours sur la créolisation linguistique et un autre sur la typologie des langues africaines. Социолингвистиката беше другото ново слънце, винаги различно, което се разкри пред мен в рамките на работата ми в мрежите от изследователи на Университетската агенция на франкофонията в началото на първото десетилетие на 2000-та година. Тези мрежи ми позволиха да се срещна с специалист по въпросите на франкофонията и креолските езици, като Робер Шоденсон,
който напусна този свят по време на COVID-пандемията на родния си остров Реюнион и като Пиер Мартинес, автор, между другото, и на дидактика на чуждите езици за поредицата "Какво знам" на издателство ПЮФ, с когото открих Мавритания на африканския континент, на границите на арабско говоряща и субсахарска Африка. Нов ден, който намери продължение в африканистиката, новата бакалавърска програма в факултета по класически нови филологии в София от 2019 година, където води лекции по езикова креолизация и по типология на африканските езици. Itinéraire prolongé aussi par le partenariat Erasmus+ avec l'UCAD, première université francophone du Sénégal, qui m'a permis de retrouver des années plus tard un collègue du réseau de chercheurs qui était devenu un ami et un frère sénégalais, le professeur Moussa Daf, qui m'a emmené en voyage à Foundiougne, au pays Sérère, terre natale de Senghor, père fondateur de la francophonie institutionnelle, matière que j'ai l'honneur d'enseigner dans le cadre de notre master consacré au plurilinguisme et à l'interculturel depuis une vingtaine d'années. Нов ден, път, по който продължих с партньорството на Еразъм Плюс с ЮКАД, първия франкофонски университет в Сенегал, което ми позволи години по-късно да се срещна отново с колега от научно-изследователската мрежа, превърнал се за мен в приятел и сенегалски брат, професор Муса Дав, който ме отведе на пътешествие до Фондуния, в земята на Серер, родно място на Сенгор, основател на институционалната франкофония. Предмет, който имам честта да преподавам в рамките на нашата магистърска програма, посветена на многоезичието и междукултурното взаимодействие от близо 20 години. Et la rencontre interculturelle la plus lointaine que j'ai pu vivre dans le Pacifique, où j'ai touché, toujours grâce à la langue française que nous avions en partage, à la culture de la communauté kanak, parlant le français et le yai, sur l'île calédonienne d'Ouvéa. Malheureusement, j'ai appris hier soir dans les nouvelles qu'en ce moment, la Nouvelle-Calédonie est en proie à une violence. А най-далечната междукултурна среща, която успях да преживея, бе в Тихия океан, където се докоснах отново благодарение на френски език, който бе общ за нас, до културата на канакската общност, говореща френски език и езика яй на каледонийски остров Увеа. За съжаление, с нощи в новините разбрах, че островът отново е обхванат от насилие. La sociolinguistique m'a permis de diriger en co-tutelle avec Cécile Canu de l'Université de Paris-Cité la thèse de doctorat de Maria Milanova, ici présente, consacrée à la problématique des contacts de langue en Bulgarie à travers la situation d'une minorité linguistique, celle des Roms tziganes. Социолингвистиката ми позволи да стана научен ръководител съвместно с Сесил Каню от Университета Париж-Сите на докторската дисертация на Мария Миланова, която също е тук тази вечер, посветена на проблематиката на езиковите контакти в България, разгледана от гледна точка на едно езиково малцинство, това на ромите цигани. Albena Vassilieva, maintenant à côté de moi, un des professeurs qui m'ont donné le goût de la linguistique et de l'enseignement du français langue étrangère, avec les méthodes innovantes qu'elle employait pour nous enseigner la syntaxe française, qui a encadré mon travail pour le projet VIFAX, dédié à l'enseignement du français par les journaux télévisés de France, de Belgique, de Suisse et du Canada, projet pionnier à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, soutenu par l'ACCT, futur OIF, nous a confié à moi et à Margarita Ruski, actuelle directrice du département, les enseignements d'analyse du discours. Un autre soleil nouveau qui m'a permis, entre autres, d'encadrer la thèse de doctorat de Magdalena Markova, ici présente aussi, avec qui nous étions ensemble dans un projet de l'AEF
sur les interactions verbales dans l'enseignement du français aux non-spécialistes avec des partenaires de Roumanie, de Russie et de Turquie. Албена Василева, която е до мен тази вечер, е един от преподавателите, които събудиха у мен вкус към лингвистиката и преподаването на френския език като чужд, с иновативните методи, които тя използваше, за да ни преподава френския синтаксис. Тя ръководеше работата ми по проекта VFAX, посветен на преподаването на френски чрез телевизионните новини във Франция, Белгия, Швейцария и Канада. Пионерски проект в края на 20 и самото начало на 21 век, подкрепен от Агенцията за културно и техническо сътрудничество, по-късно Международната организация на франкофонията. Тогава тя ни възложи на мен и Маргарита Руски, настоящата ръководителка на катедрата, която също е тук тази вечер, речевия анализ. Още едно ново слънце, което ми позволи, наред с друго, да стана научен ръководител на докторската дисертация на Магдалена Маркова, и тя е сред нас, с която бяхме заедно в един проект на Университетската агенция на франкофонията за вербалните взаимодействия в преподаването на френски език на неспециалисти, заедно с партньори от Румъния, Русия и Турция. Ce parcours jalonné d'une multitude de soleils toujours nouveaux qui s'ouvrait devant moi a eu tous les jours comme fil conducteur l'enseignement du français et la recherche sur le français et la francophonie. Целият този път, жалониран от все нови и нови слънца, изгряващи пред мен, имаше всеки ден със своя ръководна нишка преподаването на френски език и научната работа в областта на френски език и франкофонията. Je suis reconnaissant à l'équipe de l'ambassade de France pour avoir tenu compte de mon humble parcours et pour m'honorer aujourd'hui avec cette accession au grade d'officier dans l'ordre des palmes académiques, grade qui m'obligera à affronter les défis à venir, à trouver de nouvelles réponses à des défis qui s'inscriront sans doute dans cette même voie. Благодарен съм на екипа на посолството на Франция, взел предвид скромната ми кариера и удостоил ме днес с честта да бъде издигнат в степен офицер на ордена Академични палми, което ме задължава да се изправя пред нови предизвикателства, в търсене на нови отговори на тези предизвикателства, следвайки несъмнено същия път. Et je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour nous honorer avec Alena Vassileva. Avec votre présence, vous montrez que ce soir, c'est vraiment une fête des études françaises et de la francophonie en Bulgarie. Merci които дойдохте тук тази вечер, за да ни уважите, Албена и мен, и да превърнете това събитие в едно събитие на всички, които се занимават с изучаване на френски език и френски изследвания.